Molweni ake nginibingelele kuzona zonke indawo. Elami igama nguVusi bayamazi nje abaningi kuyona le channel bafowethu. Silokhu sikhona siyibambile kwi channel yakho nje Umkhanya Kude TV. Sisenaye la uMr Zungu. Elokhu nje eqhubekile nama episode nezigameko nje ezenzeke ejele. Engase uhlangane nazo uma ngabe wena unokuthanda ukwenza ubugebengu emakhaya. Mfowethu ake siqhubeke. Sithini? Bura yami lana lolu daba lunzima kakhulu mfowethu ngikutshela manga ngiyithanda leyo ukuthi uqale ukuthi batshele nabantu abasemnyanga nomuntu osacabanga ukuganga nomuntu osacabanga ukuthi yena uyibona uhlakaniphile engathi manje izinto uyazazi kodwa mase kufika ejele izinto ziyashintsha uphenduka umama uphenduka uanti ngendlela wena ongeke ubone ngayo lento ifiqala kanje nayo uthi usufikile lapha ejele mfowethu wena oqala awunavisitor yokuthanda ukwaye uyayithanda izinto ukufoniswa uyayithanda ifoni shuthi umfowethu thizini silapha naye khona ke ejele umfowethu lona uyasibona isiphayiphayi phela lapha bebengena kunabantu abasebenza ngayo lonto ethi uma ungena nje esho lo owami sabela nami ethi lona cha wami umuntu wami umuntu isiboshwe sikwazi wena uma ufika ejele sikwazi ukukhandela itulo nabantu mina mashohla nawe endlini ekucele ethi mfowethu shuthi nakho nazini ngicela uphume la endlini ngifuna ukuhlala nawe mfowethu naye ingane obanye nesiphothi nemali sikhiphe ngisho imali esikhiphe esiyikhipha mina ngiphume endlini ngiyohlala nabangani bami wena usale nomuntu wakho usuthanda lo muntu endlini kahle kahle ngoba nawe umpetha vele upheli wenqondo engcolile ufuna ukumshaya submarine ukuze nawe ube right uyafika lapho umuntu uyaphila empini ngiphethe kahle uphethe yaphema yakunika ugwayi awumuntu awumazi umficela umuntu qhomo siyakuphakamela nje lo muntu angiphakamela kunika umbhede lo muntu sengibuza ukuthi ifoni ngiyafuna ukuxhumana ekhaya yami siyanginika ifoni angiyifuna mali manginika ifoni yakunika pemtamisa ekunika lo muntu mali ngicela umgrade ufuna ukudla kunikudla mshana uthi ulambe ufuna ukufona ukuthi efuna ungicele mshana wami yabo shuthi ngempela umshana nona ngiphela kaze vele usadidekile usenza ngesithuthi sibaphi nokukhotheni bakho basemnyanga akakazi ukuthi khamba ngenye indlela la ngapha ngindlela imbodla intshebe uyibona umfana lemthengele ukudla immokolela izingulube kamokola ejele ingulube emoya ofishi emokola yonke isichafu ongasicabanga amaphalishi yonke into emfonise umuntu eyithuke esisekhaya umsiqala kanje nane lokho ekunika umuntu kuphela inyanga waphela impesa lo ade walamba mhlawumbe in 2 weeks 3 weeks mase vese ngithi sengijoyena endlini ngoba ucofa nje ifoni mase sibhethu awuyinto ebuka kuleyo phone umbhede kungapha nangapha wena angithi awubambi nxavula ukunika ugwayi yini ebukayo la hayi ngibuka ukuthi ngibuka ukuthi wena mfowethu siyahlala eduze kwakho angithi ngeke umxwaye wena unalo umqondo futhi awunalo lo ngqondo lokuthi kahle kahle awukhona into enganje awunawo umqondo iyenzeka khona la ejele uthi uma ufika lapha uMfethu ebuka kanje ifoni ebebuka Mfethu ethame ebuka niqondene la niswabile endlini kahle kahle usafuna ukugijima usashaya ngesubmarine ngithi phela umpesa ubhantshana lo yabo ukuna inombolo ngoba usuke nje eminyango even lento hayi ngisho usuke eminyango ngoba ngisho ibhudu wami uthi uneyisebenzi ontanga bami abanye abafowethu okade baphathe ejele bayaganga baqhula isiyalo saphulwa ke isiyalo kodwa uzoba nenkinga ufanele uma ekwenza leyo nto lo muntu ecashe kulo ecashe angazi ngeke siqaphe leso mfethu ngeke zakhe mfethu ngeke sedemotha kahle lena wangini lena ongashiswa lo ushisa kanjani lena mobi shuthi nakhona lo mshana mayebuka ifoni lo malume uyayibuka ifoni uyayibuka bahlangana ngamakhanda bayibuka umshana uyayibuka le fonini bahleka ungana malume la wena phone ngelinye ilanga uthini kuwena hayi umshasha nakhona awucumbuza nayo into nowangicombuka la iesweni ukuthi ngana ngicela umbuka la ngisho no malume into siyambambe uyamchoba kanti umpesa hayi ufuna ukubamba ukuthi umpesa kahle ufuna ukusebenza olayini bakhe ngayo uyakubamba ukuthi uwudo umsana uwudo umsana duma uwudo okay hayi ke ngaphandle uzosebenza la nifuna ukusebenza lamchoba malume nokumasho izitshu malume okay namalume ungenzeka
mase iqale lifaka udaba yabo shothi nakhona la ngoba ngikunike ukudla ngoba ngikusupport kanje kahle ingoba wena ngifuni ngawe yabo kahle esabise la befuna ukubulala izibosho kodwa ngokuthi mina angifuni ukuthi ulimala angifuni uvele ngoba ngibona ngikuphakela ngoba nginike ukudla ngoba nginike ifoni ngoba ngiprovide ngayo yonke into ngiyenzela ukuthi mfethu wena ukwazi ube right ngoba la uzofa kahle mina into engiyidinga kuwena ukuthi mina nawe sizwane ungilalele ukuthi ngithini wenze futhi yonke into engisuke ngiyidinga ukuthi uzoyenza na uzona malume mina ngenza yonke into ongayisho bathi yibopha wena uyiqeqa wena angithi unoshekena hamba uthi malume uzoyenza into ezoyisho mase beka ifoni lapha beka lapha isithi uthi yikhona lokho message eliphakamisa uba message kahle ngoba sesila mina ngahlahlo umuntu wami okanye umuntu uyatshela ngindirect ukuthi kahle wena uyadinga ufuna nje ube umuntu wakhe awufuna ejele bephathe kabi abafana ekusabise kodwa ekushela ekushela submarine it's very uyaduma ebehlala eduze wami ebekubamba nje ishaka submarine uyakubamba usawudikisa shothi namshana lejele shothi khona amshana yini engisabona shothi manje ufuna uqamelisa kahle but manje yini ngisayabamba sodekile ukushaya submarine uzothi uthi uyezwa uzothiwa awukade lo mfana swaphenduka ingane ngoba phela abantu kuthiwa izingane labantu abenza lo msebenzi ejele ukudlala nabanye abantu futhi umuntu bengaqondile ngeza ukuthini uyasaba ejele ingane ejele intombi yakhona ingane ejele iyahloniphiswa iyahloniphiswa mfowethu lapha kunengane efaka amarutsha kunabantu abangakithi nabantu engibazi abenza nomsebenzi uthi into umbona umuntu wangakini into eyenza ushangatha umbona usuwazi ukuthi ungene nje ukuthi umisebenzi uyabathola kuneyintsasa lo bantu babizwa ngeyintsasa but lo bantu insasa lo bantu abenza lo msebenzi lo azofik lo zimile ngentsawe zime ukuthi nje umsebenzi wethu lo abantu abakwazi umeyipasa ibekuthenge ufike nje ethiwa lo mfana siyamthenga lo uhlala nendlela bekuthenge yonke bekhoma nabantu bekudayisa uhamba ngithi wena uyiselesela wazi ukuthi bekudayisela abanye abantu lesasa lephethe imali iphethe amagilikidi iphethe izitho iphethe drugs yonke into nifunani usiphefumule bafowethu ngifuna nayo ingane nayo la inwami ngicwala lapha sithi nazo yagcwala abantu bantu laba bangani babo abaphile ngalo msebenzi bemhlanganisele inani idayisela umuntu mshana hamenda ngethini sube lokho ukuthi indawo owola wenza ngemali uzobona umuntu yadiya ngishidi lethi umuntu yadiya ukubhawuza nje ngishidi ibhawula ithi ungabheki ongahlakene nawo uma usebenza ibhekula manje niyathula nje nibuka ishidi ibhakoza ungithi vele wena awusebenzi nawe uma usukusebenza ulayini bakho usukugoqa bayathula ngithi why wena usebenza ulayini wami engashayela ngawo bengisebenza ngawo yonke sokhuluma ayikho into ongayikhuluma usebenza ulayini wakhe naye ngoba nawe ushaya izivalo ama-subbrain akho usukusenza ulayini wakho why mase kulayini ethu kusibuka futhi alikho ihloni akunankinga kuphela umuntu onehloni lo osuke ingane kodwa lo oyitsasa uyajabula ekuseni kunabangani bakho kunabahleka babheva kumnandi ba-celebrate ukhoma ngawo ukuthi hayi nakhona entweni nje cabanga so ngisho futhi ijele alikho right buhlungu kakhulu wena thina abantu thina emnyama sitshela ukuthi nalabo abafunda izikole mina ndaba benza amacala kubazali babo abantu babo abathandana nabo kubantu abaphila nabo esimuntu engisabi umuntu akufani ukukhuluma ungaphandle ukhuluma noma yini ngisabi ijele bese kufikile kuwe kuhamba ngendlela ngoba kisilapha uphenduka uanti uphenduka umama ufake iduku uwashe lesinye isibosho uwenze yonke into ufake bekuthele ngisho irutsha uthi uma uyafika njengathi thina isebenzi ahlangana lo muntu lo ngisho endleleni ngisho kuphi asiyifuni ngoba futhi vele uba nezwaca uba nebhadi vele mfethu njengathi sisebenzi cleansing manje mokuthiwa wena siyakwazi ukwenza nomsebenzi umkhaya wami ushangatha ngubona uzobheka kodwa futhi ngeke ngibatshele emakhaya ngeke ngitshele umuntu ngisebenzela ulayini nami ngisho ngubona ungibingelela yabo ngalendlela ukuthi angikho right kodwa ngeke ngisebenze ulayini wakho sengicela abantu basemakhaya mfethu sibanibani ukuthi ngeke ngikwenze lokho yabo ngoba akuselula kuphela umuntu ngimtshela mase afike ejele nomkhaya lesini ejele ngakwenza ukuthi nokuthi ejele ungavumi into enza ukuthi ngim-advise umuntu
wangakithi okanye umuntu engigcwele ngaye emashini engicala phela lona ufike ufike nogwayi okanye ufike inombolo yokuthi eyiphamisele okanye ntwana igazi lami kwenza phela umuntu umkhozi ngegazi hayi umkhozi ngokuncola umkhozi usitapha igazi lakho lapho umbiza umshane efise kuhloniphe abona ukhulume ekhipha ugwayi umshane ixoxe umshane wakho nawe uyihambela isigwebo nawe ungapha ngwanento nethito nami kanje osisibapha kanje umshane mhlawumbe nawe ufike emzolweni bakho njengathi besebenzelana ababo oqueen abafishina khona inamba kasisi wakho ngithini ngiphala ngayo ethi umshane usisi wami yasipana kanje yabo unenamba yakhe yabo lapho nisebenza lawo line abanjalo sakunayo imali kanje semshaya yabo sothi omunye umuntu umcabangele yini yathi mina umshana mangisuke ngisebenza nawo line usengibhekela line ababa bamhlophe usengisebenza nje mina ngabusisi wakhe ngabe uma wakhe noma ubaba phela bese ngilapha ngikhethi uthi ugogo umama kumele ngisebenze ikrani ngoba ngicela nishela nomama babo labantu laba ababona adlali phela sifuna ukusebenza sifuna ukuphefumula and baphefumulisana noma ngiyaqolisa ukusho kakhulu ngicela ungakusho lokho because hayi kulabantu ezincithe zokubona ngathi manje ukuthi mhlawumbe kodwa nje akulazi mfethu sisebenza khona kubalekile futhi and into esiphila ngayo le siphila ngonhliziyo ngosisiphila sibathandayo siyabathanda kakhulu nami futhi ngiyabathanda ngoqinisa kakhulu yangiphila ngabo baneqiniso nje ukuthi angifuni umuntu bekubona ukuthi manje basibiza ngonhliziyo basikhuluma kabi abanye banalo uthando ngoba nami nginalo uthando ngingazi ngabanye kodwa nje konke ngakusho nje hayi cha hayi ukuthi baphefumulisana hayi ngikuzwa kahle mfowethu siyabonga kakhulu bafowethu sesiyivala le video siyacela ukuthi abantu abaningi ba subscribe beqhubeke besilandele nje nama episode alandelayo.